Nawa, sapinya Hari ada berapa toh? Dua. Dua. Oh, dua toh. Terus makannya apa? Makannya apa? Sapinya Hari makan apa? Makan apa? Kerupuk. Kerupuk. Wah, sapi kok makan kerupuk. Terus sapinya Hari warnanya apa? Dua. Warnanya apa sapinya Hari? Itu. Ijo, sapi neng lumut ya. Wong sapi kok makan kerupuk ya apa iya? Sak ngertine bapak iki sapi iki ya makane gorengan to, Le. Heeh to. Makan sate ya. Mosok sapi makan kerupuk. Sesuk dibuktikan ya. Sapine Hari nek dicencang ning ngarep omah, mengko digolekke kerupuk ya. Nek nganti doyan kerupuk berarti kowe pinter. Terus apa bener sapi rupane ijo apa enek? Sapine nglumut ya ijo. Sapine nglumut ya Itu. apa dipilok sapine